Salom Bapak Inang pakon nama poso haganupan. Salom. Salinari isi saya hanami hita haganupan. Salom bata haganupan. Salom. Iya, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang ipa tugah. Ya lo alu hanami nasiam haganupan Bapak Inang pakon nama poso. Jana selamat mendihuti kebaktian Bani Sadarion. Jana selamat datang homa hubata atap adong naon ope parlobe marminggu rap pakon hanami KPS Padang Bulan Bani iya nanon. Sunai pakon Bapak Inang nama poso na setia ope mendihuti kebaktian hun Padang Bulan. Marhitehon di live streaming ya tahun hanami salom Bani nasiam haganupan. Bani parminggu ata sadarion aima minggu pasapuluhon dop Trinitatis. Marhitehoni tema gabe pasu-pasu ibagas Jahoba. Jana sadarion manggalang hulobe dohita aima peruntukan untuk pelayanan kasih GKPS Padang Bulan Huresot Dolok Masihol 2 minggu nalahoroh. Jadi anggodoma dong nama nonggohon partisipasi dukungan ase bani panorangon boima ibahin hitam marhitehoni holi galangan amplop. Paima ipukah hita permingguan ta ibadah ta nalau marjupa hita pakon Tuhan dear ase marsa sahalak bei martonggo hita bani ianan ta bei papitah kita uhurta pikiranta lahu pajupah pakon naibata lahu manombah Tuhan martonggo hita. Amin. Riap ma kita jongjong. Ibagas goran ninay bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apat tondui na pasing, sito palangit pakon tanahon. Amen. Pindahi hanima majahuba, sanggaboy ope jupa, dilu hanima ma iya, sanggah dunok ope iya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan nebata, paridop niuhur natar sulur, tonduimu na pasingin ma membobay hanami hubani anakmu, aseya simada hanami, bere hamma benami hapor sayaon nasitong, jana ulang paturutam hanami marpangarapan bani nai duniaon, pita hamdo hatengeran niuhur, pakon haporusan nami, patudukon hamma tong-tong huben nami dalan huhaluahon asedas hanami hubani panandayon bani idop ni hurmu na bagalin halani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Pundul makuria. Puji hitama Tuhan ta ibagas malas niuhur nadop marlayak hubata ibagas nasa mingguon. Nadop mambahen buai halongangan pakon mamasu hita. Mandoring hita humbani haleluya nomor 305 ayat sada das hubani ayat tolu. Martupu ganupan manombah Tuhan, saya puji ma ia parlayak doin. Puji ma
menjaga ase tetap ma hapor saya onta. Donikon hita ayat na pateluhon. Riap mahita jongjong, martonggo mahita, sopotken hita madosata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, napasing anjaha nasangap doham, namangida terus das subagas urnami. Ham do napatubuh kon hasitongan, hapitoron apa hapasingon ibagas hadiron nami. Tapi seng ihaholongi hanami ham, humbani gok ni hurnami, humbani putih ni ati-ati nami, humbani gok ni tondui nami, apa humbani bois ni gogoh nami, goluh nami seng romban humbani hasitongan, hapitoron apa hapasingon, nagabe isuanon ham ibagas diri nami, seng terpunopkon hanami, dosa pakon palanggaron namiin, ay talardoin haganut ilobemu, sonari roh duhanami hulobeh-lobemu, mambuan haganup dosa apa hahurangon namiin, maidop mahurmu benami, sasap hamma dosa namiin, suruh hamma tonduimu hubagas urnami, ase terbain hanami mabalosi ham, ibagas hapitoron, hasitongon, pakon hapasingon, asiboy hanami parsimada, bani hagoluon nasadokah ni dokahni, nabi nagakonmu, bani sagala na persaya bani anakmu Yesus Kristus, si palua hanami. Amin. Tangar anjaha hapersaya hita mahatani lebata, baga-baga pasal hasasani dosa, tokindo hasa hutadikon ho, tapi marhite holong ni hurbagal patupuan kudoho, sanggah pargajak niringisku, huponop kontokin bohiku dopakku, tapi marhite hidup ni hur sisadokah ni dokahni, hidupanku doho, nini Jahoba si paluaho. Ibagas holong ni nebata, doma sasap haganup dosata, halani ai, patari dokon hitam tanda-tanda pergoluhan na bayu, hasangapun mabani nebata ibabu. Amin. Undul makuria. Tarpuji ma Tuhan ta, Bapa parder layakin, nasaira tong manjalo hita, sangaroh hita hulobeni, mengakuhon mansopotkon dosata, jana ipasusi hita. Nai mahomani bani goluta siap ari, hapor saya hita sadi hari hepe hita roh, sangga madabu hita lang pokut makor jaun hatani. Roh bani Tuhan ase ipasusi goluta, jana hataun hita matongtong, ham si pagolu au, parayak ham awon. Mandoning hita humbani haleluya nomor 140 siah, ayat sada das humbani ayat 2.
tondui pargoluhin, patorang bakuon, menugu au tongtong, gogoh nidarohin, pasusi au, putih songon bunga maau. Dodingkon hita ayat napa duahon. Riap mahita jongjong, saksion hita maha porsayantain, songo sinaksion ni hagalup halak na porsaya saptanohon, ahau porsaya bani bata bapa, pargono sa tarimbang, namano palangit pakon tanohon, ahau porsaya bani Jesus Kristus, anak ni bata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubukun ni si Maria sangan lapi haliapan, marhite tundui na pasing, na manaron na parngit, bani panorang si Pontius Pilatus, iparsilangkon, mati anjay tanom, turu na goritoro, mulak manggolo humbani na mati, bani ari patuluhon, naik ke surga, anja hunduli siamun ni mata bapa, pargogo na sa tarimbangin, hunjay mayang mulak magira, lahu manguyang manggolu pakon naduk mate. Ahu porsaya bani tondi na pasing, bani kuria persada na mapasingin, parsaoran ni sagala na mapasingin, bani asasa pani dosa, bani perpunya kula, pakon bani haguluan na sadokah ni dokahni. Amen. Hundul makuria. Bapak Inang mandoring hita use humbani haleluya nomor 350 ayat sada pakon ayat tulu. Holong na humbani Tuhan naroh humbai Jesusin saya tetap do marsinondang. Saksihon mahatani bani nalaho magoing patudukon marosuni ase maluah ganupin dodingkon hita ayat napatuluhon. Sai saksi
peta persembahan kor humbani seksi inang Kuriaon. Salom, orasma bata haganupan. Malasuhur, puji Tuhan, boy hita riap ibagas malas nyuhur
nalaho mandihuti ibadah tasadarion. Pimpinan majelis jemaat pakon majelis jemaat padaskon selamat hari Minggu mahubata haganupan na hadir ijon terlebih hubani nasyam atap adong na on ope onggam raminggu gegewes padang bulan atap pe na martoloh hubani keluarga i kuriaon malasuhur selamat datang mahubani nasyam. Sonai homa hubani hasoman naman dihuti ibadah melalui channel GKPS Padang Bulan live streaming. Tuhan mamasu-masu hita ganupan selamat beribadah. Sonari masuk mahita hubani acara ting-ting. Nah pertama, pimpinan majelis jemaat pakon haganup kuriain padaskon selamat ulang tahun mak. Hubani piga-piga anggota jemaat namar ulang tahun ibagas na samingguon. Na parlobe Bapak John Periadam Saragi, Bapak Raja Hom Hotmar Dame Purba, Inang Ioan Bihorawani Pasaribu, namar ulang tahun bani tanggal 7 Agustus, Inang Eunike Ernawati Pohan, Inang Leonora Gustina Aruan, Dean Jonathan Purba, Pakon Nicholas Axel Simarmata, namar ulang tahun bani tanggal 8 Agustus. Bapak Budiman Sipayung, Eren Swasti Enebel Sinaga, Pakon Leonel Gabriel Purba namar ulang tahun bani tanggal siah Agustus. Jasopindo Gracia Saragi, Hadasa Sabel Leonora Purba namar ulang tahun bani tanggal 10 Agustus. Bapak Ramson Damanik namar ulang tahun bani tanggal 10 sada Agustus. Bapak Situa Jakarmen Saragi, Inang Situa Anita Aruan, Inang Meli Marta Napitupulu, Bapak Estron Marado Purba namar ulang tahun bani 12 Agustus. Janah namar ulang tahun sadarion Aima Trikania Saragi, Pakon Rajata Absalom Purba. Selamat ulang tahun mabanesyam, Tuhan memberkati semakin bertumbuh di dalam iman. Napa duahon ibadas kanami nasihol melayani bani minggu nalahoroh. Asai parhurok kita, seboi persiapkan kita masing-masing. Bani tanggal 20 Agustus, khotbah ibuat bani Rom 10 sada ayat sada dasku bani 2a pakon 20 sia dasku bani 32. Epistel Pesalmen 67 ayat sada dasku bani walu, kebaktian model B Pandidion. Parambilan Bapak Pendeta Jemi Saragi, Paragenda Bapak Situa Budiman Damanik, Pandoding Situa Martina Girsang, Partingting Bapak Situa William Saragi, Parmusik Priscilla Purba, Song Leader Inang Norita Girsang, Inang Situa Rosma Silitonga, Inang calon Situa Mardiati Barus. Protokol kesehatan penerima tamu Bapak Situa Jakarmen Saragi, Inang Nyonya Rasmidin Damanik, Inang Nyonya Sugianto Girsang. Padalan galangan Bapak Situa Jesaya Sipayung, Inang Situa TM Purba, Pakon Inang Nyonya Situa Salmonsius Girsang. Keamanan parkir Bapak calon Situa Maruli Tua Purba, Bapak Henry Cardo Simarmata, Pakon Bapak Jan Rudi Purba. Koordinator Inang Situa Linda Purba. Jadi pada sekanami asih hal kita boleh mempersiapkan diri untuk kemuliaan Tuhan. Dapat tuluhon partonggoan minggu naroh di sektor-sektor asih diperhatikan kita asih boleh pasir-sir kita waktu tanah lahoman dihuti partonggoan. Nah pertama bani partonggoan tanggal 10 Agustus sektor Jerusalem tuan rumah Nyonya keluarga Sengli Damanik, Situa A. Borusinaga, Parambilan, Bapak Pendeta S. A. Girsang, Paragenda, calon Situa Boboy Damanik. Sektor Bethlehem, tuan rumah keluarga Jan Rudi Purba, Parambilan sama Seraja Dingding Girsang, Paragenda, Situa Robinson Girsang. Sektor Betani, tuan rumah keluarga Trihoga Girsang, Parambilan Bapak Situa Darman Saragi, Paragenda calon Situa Osna Sitopu.
Galilea, i rumah ni keluarga Situa Rap Mulia Saragih. Parambilan inang penginjil wanita Narsinta Manik. Paragenda Bapak Situa Jesri HT Purba. Sektor Jeriko i rumah ni keluarga Aston Purba. Parambilan Pendeta Jemirai Saragih. Paragenda Situa Jerni S Purba. Makedonia i rumah ni keluarga Abraham Sinaga. Pangapohon, parambilan inang Pendeta Flora Hutagaol, pakon paragenda inang Situa Rosenta Purba. Khusus untuk sektor Makedonia, halani pangapohon Aseroh Mahaganup mewakili seksi. Nah berikut ni laporan keuangan. Adong do ibagas ting-ting, atap adong. Nah hurang pas, boy ilapor hon hubani bendahara, pimpinan majelis jemaat somai homa age pengurus sektor. Pimpinan majelis jemaat makatahon terima kasih hubani nasyam. Haganupan kuria nadok memberi bagal niuhur. Sonai homa age kewajipan-kewajipan. Mangarap doha nami, ase haganupan hita boy partisipasi. Baik melalui bagal niuhur, atau melalui pelaksanaan kewajipan-kewajipan, domu bani dear mardalan ni pelayanata IGKPS, sonai homa secara khusus IGKPS Padang Bulan. Nah terakhir aima warta kegiatan jemaat saminggu nalahoroh ulobenon. Nah pertama sermon kuria ya dongkon bani Kamis 17 Agustus 2020 tolu jam 10 WIB. Ya rapkon doa sehaganu majelis age calon situa calon samas secara khusus subani hita jemaat nasihol mapelajari hatani nebata ase boima roh bani sermonon. Nah paduahon pelayanan kasih bani hari Sabtu pakon Minggu tanggal 26-27 Agustus 2020 tolu mangadongkon pelayanan kasih do kuriata hu resort Dolok Masihol. Aima pembinaan majelis, pembinaan keluarga majelis, pembinaan guru sekolah minggu, ceramah bahaya penyalahgunaan narkoba, pengobatan gratis gigi dan mulut, konseling dan doa, KKR sekolah minggu dan KKR umum. Program-program ta aima, nah pertama untuk mendukung acaraon Manggalang Hulobe, Bani Sadarion untuk mendukung pelayanan kasihon. Nah paduahon Sadarion piga-piga majelis jemaat pakon panitia melayani do nuan hudolok masihol tonggo naita ase pelayanan ai boy gabe berkat secara khusus i resort dolok masihol. Nah patoluhon untuk acara untuk mendukung pelayanan kasih adong kondo training konselor dan jam doa puasa. Hubata nasihol mandihuti atape nasihol menjadi konselor ase roh mahita bani hari Sabtu tanggal 10 Agustus dimulai jam 10.30 i ruang parsermonan. Jadi yarap kondo ase na humbani seksi-seksi boy roh haganupan 5 humbani seksi inang, 5 humbani seksi bapa, pakon 10 seksi nama poso ase boy langsung roh bani panorangai untuk pembinaan pembekalan. Nah berikut ni yarap kondo hubani anggota kuria na berprofesi tenaga medis, dokter, perawat atau apoteker halani hurang OP tim medis Arab uhur ni panitia ase boy hita dihut ibagas tim sonai homa surak sukarelawan atap konselor nasihol dihut menghubungi ase boy menghubungi panitia. Nah berikut ni sakramen pandidion. Bani Minggu tanggal 20 Agustus 2020 bain hita do sakramen pandidion atap hise kuriain nasihol padidihon ase mendaftar ma ubani PMJ. Nah popatkon PA wanita inang wanita Selasa ilaksanahon bani hari Selasa parmasuk pukul 10 atape jam 4 sore. Nah berikut ini perayaan HUT Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bani inang resort ilaksanahon bani tanggal 17 Agustus 2020 tolu parmasuk jam 10 sadawib IGKP Sang Tuah ase dingat nasyam inang maai boy mandihuti acara ai. Nah berikut ini PA inang sektor Bethlehem secara khusus bagi inang sektor Bethlehem bahenondo bani hari Minggu Sadarion 10 Agustus jam 10 pituip di rumah ni keluarga Situa Eduater Purba pengkhotbah Pendeta Mander Saragih MC Nyonya Inggo Damanik doa sapat Nyonya calon Situa Ajis Boyman Purba. Nah berikut ni
perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia nilaksanahon nama poso, ilaksanahon bani tanggal 17 Agustus tanggal 2023 termasuk jam 10 di gerejaon adong piga-piga perlombaan ase perhuron nasiam nama poso janah boy laksanahon di bagas nadiar. Nomor berikut ini Minggu Sahabat Khusus. Bani Minggu 20 Agustus 2023 aima Minggu Sahabat Khusus bani nama tua na tading maetek pakon difabel. Sadalan hujai ipangindodo hubani lansia ase dihut latihan paduan suara siluk keluar minggu sadarion i gereja jana aseroh mar minggu ganup bani tanggal 20 kecuali na memang langboy halani naburitan. Nah berikut ini pembinaan majelis dan calon majelis Saresot Polonia. Ya dongkon bani hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2023 pukul 10 menit Marianan IGKPS Padang Bulan. Topik pembinaan konseling pastoral. Narasumber Bapak Pendeta Dr. Edison Munte. Nah terakhir aima acara Inang Naomi. Acara Inang Naomi ilaksanahon sadarion siluk dop keluar minggu. Siluk dop keluar minggu ase nasyam pupulan Inang Naomi ase boy menghadiri hamba Tuhan ni aima Inang PW Narsinta Manik. Nah terakhir himbauan ubani hita na memiliki mobil BK 1300 KG ase ipareksa mungkin adong sesuatu halani lampu hidup-hidup. BK 1300 KG. Sonaima ting-ting bata sadarion martonggo mahita. Tetap doa nami pada skon puji-pujian. Pakon tara makasih nami hulo beni hasangapon mu Bapa. Alani iapkon hanami idop pakon holong niate mudo namak kasomani hanami. Sonai homa namak kasomani na memberkati situasi i kota namion, i negara namion. Aseboy hanami roh riap mandihuti ibadah. Terima kasih mabamu Bapa. Bani panorangon itonggon hanami do hubamu pemerintah nami. Bani tahunon Tuhan tahun politik mangindu hanami hulo beni hasangaponmu Bapa. Ase hamma na mangajari maparuhuri haganup pemerintah nami. Baik legislatif, eksekutif, judikatif. Sonai homa haganup ketua-ketua partai ase boy ibagas biar hubamu malaksanahon program. Jana mangarap do hanami Tuhan yondoskon hanami do hubamu ase pemilu nasiol yadongkon bani tahun 2024 haganupan boy mardalani bagas nadame jana halani idop pakon holong niatemu terpilih ma pemimpin negara namion baik presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, pakon wakil wali kota, sonai homa anggota dewan. Nababiar hubamu, aima elek-elek nami hubamu Bapa. Secara khusus, hanami ikota medadon pe tonggon hanami do wali kota pakon haganup jajaranni. Asesi dia pe boy lebih berhikmat nalaho mendalankan pemerintahan. Secara khusus menghadapi pergolakan-pergolakan halani adong piga-piga gereja nuan ikota Medanon nalang boy mar minggu. Inpe ondoskon hanami do hubagas tanganmu. Ase ham menolong si dia memberi kebijaksanaan. Ase adong jalan keluar hubani situasiin. Terima kasih mabamu Bapa. Bani panorangon pe Bapa itongkon hanami do kuria namion. Bani saminggu hulo bianon. Itongkon hanami ma haganup pimpinan majelis jemaat nami. Majelis jemaat nami ase ibagas malas nyuhur boy melayani ham jalah boy mendalankan program untuk kemuliaan Tuhan dan boleh menjadi pelayanan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat hubani haganup jemaat. Bapa secara khusus itonggohon hanami hasoman nami nanuan melayani IGKPS Resort Dolok Masihol. Yondoskon hanami ma si dia hubagas tanganmu
ase hama mamasu-masu si dia, ase pelayananin ganup boy mardalan ibagas na diar jadi berkat bani hasoman sa persayaon na adong IGKPS Resort Dolok Masihol. Terima kasih mabamu Bapa. Hanami pe Bapa malas suhur nami, halani hidup ni hurmu mangidah. Piga-piga orang tua nami, na terbatas do namin si dia Tuhan. Tapi malas do uhur ni si dia ibagas keterbatasan. Harus mempergunakan alat radu si dia roh marminggu hubamu. Inma jadi teladan homa huban nami secara khusus na sehat ope Tuhan. Asehanami pe, semakin bersemangat na laho roh, memuji pakon pasangap kongoranmu atape manangar hatamu, bani kebaktian nami. Halanya Bapak itonggon hanami si dia hubagas tanganmu secara khusus. Orang tua nami na lansia, Bapak Wisman Sinaga, Inang Nyonya Inang Situa Ance Boru Sinaga, penginjil wanita Boru Sinaga, Sonai Homa Nyonya Jeksiner Situa Jeksiner Damanik, Sonai Homa Nyonya Sipayung, pakon haganup Tuhan, nalang terbilangi hanami, nalang tersobuti hanami, nagabi teladan huban nami, ibani keterbatasan halani usia ni si dia Tuhan. Yondoskon hanami si dia hubagas tanganmu, ase tetap si dia marmala suhur mangidah hubamu, janah keluarga ni si dia pe, hama na masu-masu ase boy homa mendukung si dia. Itonggohon hanami do homa Tuhan, hasoman nami nalang boy riap pakon hanami bani panorangon. Idingat hanami Bapa Situa Manahandamanik, malah suhur nami Tuhan halani pakkasomanyon mudo maboy mulakun rumah sakit, janah sonarion lagi pemulihan i rumah. Pasu-pasuham ase lambin pulih, ase boy hanami riap memuji pakon pasangap kongoranmu, janah boy melakukan pelayanan i gereja namion. Sonai homa itonggoh kanami piga-piga, hasoman nami nadom madokah ibagas parna boriton, dokah mahanami lang pajupah bohi Tuhan. Yondoskon hanami si dia hubagas tanganmu, yondoskon hanami ma Bapa Situa RH Tarihoran, sonai homa Bapa Gustap Purba, pakon Inang, Nyonya Jamurdin Sinaga, pakon naligan Tuhan, nalang ibotoh kanami, nalang tersobuti hanami, hamma na makasomani si dia, uhur pangarapan na hubamu matongtong, bereham hubani si dia, ase ibagas situasi na berterbatas, situasi na borit pe si dia, ase boy tongtong malas uhur ni si dia, persaya si dia bahwa langong gay tadi konham si dia. Hubani keluarga pe nama kasomani si dia, pasu-pasuham, ase ibagas holong na humbamu, boy mangurus si dia. Terpuji maham Bapa, age sonai tonggohon hanami haganup rencana program kebaktian, atape acara nasioli adong koni garejaon, kebaktian bani minggu naroh, mulai kebaktian pagi, kebaktian siang, kebaktian sore, kebaktian sekolah minggu, parguru manak sihon haganupanin, yondoskon hanami hubagas tanganmu ase haganup pelayan Tuhan, boy mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Sonai pelayanan kasih nasioli adong kon bani akhir bulanon pe in yondoskon hanami haganup hubamu. Ganup acara nadop irencanahon. Pasu-pasu hamba Bapa ase boy merdalan haganup ibagas nadiar, gabe puji-pujian pakon hasangapon bani goranmu, janah gabe malas nyuhur hubani kuriamu. Bapa tokenari si hol mahanami manangar hatamu, marhite ambilan na ipadas ni juak mu pendeta nami CH Purba. Pasu-pasu hama pendeta namion, ase boy padaskon hatamu ibagas nadiar, janah boy diar ijalo hanami, janah boy ilaksanahon hanami bani goluh nami. Terpuji maham Bapa, ondos mahu tanganmu daging pakon tondui nami, sonai homa sasap kam saganup salah dosa nami. Terpuji maham Bapa ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalo hamba tonggo nami. Amin. Dodingta nama ihut ay masada humbani doding hapor sayaon humbani buku dodingta. Nama katahon hujape napor saya in mardalan atap hujape napor saya in ibu bahon Tuhan atape bayana na punjung bani pardalanan na borat atape bani sada tekanan totap man napor saya in mga menhon tenger do uhurhu bay Tuhan tain
ipasonang tongtong uhurhon. Doding kon hitama doding ta haleluya 250 sada ayat sada pakon ayat 4 lanjar on madoding ta pasir kon uhurta laho manangar pakon manjalo hatani Tuhan. Manggoluh gemate by Jesus doau, sai iya do hapurusan kin. Hatengeran ni uhur doin, ipasonang tong-tong uhur hon. Doding kon hita ayat napa opat kon. Dami ninay bata na mangatasi haganup hauhuron. Inmaman ramot kon uhur apa pikiran na siyam. Ibagas Kristus Jesus tuhatain. Tuhan, ibagas hamdo buy sonang kanami. Ibagas hamdo adong keberhasilan bahkan haguluhan. Allah niay marsahapkan. Marhiti hatamu nasihol tangaron nami. Amin. Salom mau batagaduman. Oras. Atapi jape tangar hita hatadi tuhat taon marhiti kebatian minggu GKP padang bulan sedarion hatahonon luar biasa anggora hita majalo janah persaya hatadi tu hatta hubani sada Musa bin Dutulupulusia ayat sada Rosi ayat 5
Kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan kelima. Nini sono. Si Yosef bakit si Ramot kon rumah di si Potifar. Tapi ang gusiyo Joseph, ibuan bayiya tuat humasir. Jadi ibu li si Potifar sadahala masir, pegawai istana di Parao, kepala pengawal di raja ma ia humbani halak Ismail, namambuan ia tuat hujai. Sai ihaso maninai batado si Josepai. Gabi jadi matongon na hinor jahon ni. Jadi sai irumah ni tuan ni halak masir aidu ia. Jadi dopi idah tuan ni nahina somanan ni jahu badu ia. Anjahana itu pak jahu badu ganup nahinor jahon ni tangan ni. Jupahan hidup ni hurma ia ilubini tuan ni. Boy ma ia gabe si parugas ilubini. Ia kak ma ia gabe si ramot kon rumah ni. Anjaha ganup nadung bani. Iondus kon ma hutangan ni si Joseph. Dup na pinabakit ni ai ia gabe si ramot kon rumah ni. Rosi haganup nadung bani. Ipasu-pasu jahu bama rumah ni halak masir ai. Marhalani kon si Joseph. Pasu-pasu di jahu baru nasugup bani. Bani ganup nadung bani. I rumah pakon jumani. Tagadup. Dup hubas hagi homa agi. Topik. Tema minggu ata nama katahon gabi pasu-pasu ibagas jauh Pak. Jadi berkat di dalam Allah. Tapi sonahado buyau gabi pasu-pasu. Jangankan kepada orang lain. Hubani nyonyaku. Hubani obak. Agop au pelang mahapkon nakoda pasu-pasu. Pakon hatanaligan anggo au pelang mangguluh mahapkon na berkelimpahan doau. Saya tidak bisa menjadi berkat kepada orang lain. Tadi dah duai sebetulnya migura salpu adog pakalamak kuna khusus ge mol tumang kuahap pembabuisun tahun papitu puluh kon i dunia ase 10 Juli ulang tahunku mabuisu 70 tahun ge saya masuk ku 72 so kung nagatige motik, mabiar, ayahan o. Daburi tadog, pakundaligan. O pa jamnari habis tanggal 10 onum. Saud doga ni iberetuhan 70 sada tahun, masuk 72 nuhurku. Hupio ma nyonyaku. Ma, saud doga niyaw masuk 72 tahun baniku. Masih sonai ni muni. Ay bada. Tapi ang go saud doda. Tokin nari hu telepondo 5 halak kawaku na madua. Padita na 75 tahun umur ni. Anggom mga minum mahanami i restoran ba. I restoran na bagus. Iba mahamda. Pajago-jago hukam. Ay dong duit muni ni. Niku sonot tene. Terus duhita lokot bani hakurangan. Lokok kodok kudo peu sediri kulau 72 tahun maau hubani hakurangan. Hubani kurang do
terus na dong hurang. Dapoton, si holuseon, hurang use. Dapoton, si holuseon, terus kurang. Ini sudah dilekatkan dalam diri manusia. Duk badab hubagas dosa. Langa dong nasuhurang. Tapi masih lokot tonokku use diriku. Salpu mapitupulu sada tahun. Hubay na hurang use. Tidak. Iko saut niku. Telepon di bada kau aku na 5 keluarga. Besok kita minum makan di restoran ini. Kaget sih dia. Go hurangan dupe hita lala. Diar duai. Tapi yang go lalak mana hurang. So nakado asesokon na yatahon ni abilanon. Gabi pasu-pasu ibagas Jehovah. Ang haba ni kamaloon di dirita do, gugota do, kahibaton do, terus kurang. At 3 biyaw mo'y tertawaya pa nyonya ako, apa dia, au gabi berkat. Hanya ketika kita berkelimpahan. So berkelimpahan, manigon ibagas Jehovah. Abilat na pertongguan, epistil ni abilat taon. So dia ko pala di tentara ay gabi berkat, hubani jua-jua ni. Habetingon nilang boy man jawa pay, ay lala do repat jabulon na ay. Hajagoon na lang boy adong anggar ko doon na. Sada naman. Ibo to ba na isi Jesus? Agi pilang hala Yahudi ba na? Ay doon siyang go sanggahlewa Jesus si Kapernaum. Ay doon din ba na? Tuhan, buritan do jua-jua aku pamalum hama ay nini. Roh pihaw ni Jesus. Balos ni Jesus, lang pala Tuhan. Ayaw piadong do bawah aku. Ang kuhataw ko ba ni bawah aku, roh, pasti do rohay. Lao, pasti do laway. Lang pala kam hujabu kutuhan atau kam gelah. Malum ni mo, malum doay nini, coba. Isi Yesus. Bagaimana menjadi berkat. Gabi pasu-pasu. Pitahi bagas Yesus dokasa. Ay pasuko kita adong di jok komandan di polisi sopat. So na ito to ko nanggo agi bayang katan hubani bawahan yamang. Pak Damanik. Hampe kan hubay mari-mari ni bu. Torodo ay kan. Agi raya ya tahu kam ngusang gahak tipon deham mari nimu. Tapi masih namar hapur sayaon hubay na ibataon saya tidak mampu hidup demikian. Ilalak mamorong lalap hurang. At 3 lang kurang. Puji Tuhan, gua ubang gadwa magidagay kapis parang bulan. 3 on naburita kuidage, tapi luar biasa. Ibaga sejauh ba mampu doga badage. Awagi almarhum situ ajik sinir. Sanukah boy do pion dige. Aduh situ atau situ ada bukeu. Aku nono enokan wah. Ibaga sejauh ba dia mampu. Anggolang kalani jauh barado ya tahu kubadi buru na pituan aku gak bisa lagi ini. Dalah di dalam Tuhan gabi berkat. Puji Tuhan age inang nyonya Profesor Damanik. Di dalam Tuhan bagaimana bisa jadi berkat? Agi maperluju amat tanah berjudi. Bahati jun,
Awage hutabayo ti nali. Gusi malugo na dong kinanda bayak, raong gado 2 tahun ay. Tapi begel perutulun na. Roba na hujabu, padita. Ro kam luju hujabu, tonggo kam luju ka namin ini. Ro mau hujabu ay. Ganu doboy hubay dapat ditaan ini. Yak kak madui na ganu tonggo kam lang benahanami beduit. Anak ko gelasada ipadir ajaharamo pon ini coba. Ujung na ay do balosku pa 2 hali kon ro hujay lalap sokonay lubi masa 1,000 na hupaw po dapat dita tapi ausada pelape nini so dia do parutulok kon nini si Joppe lubi bujur dora hubamu tapi paturuk na batado marutul mungkin Tuhan punya rencana di metropolitan anggo marutul bana aha maparutul komaribang sian ala diaya tak naso dia be pepangahatab inangku bapakku jangan lekatkan terus dirimu kepada yang kurang ay dumma melekat na kurang ay odo na sihol subutun ni kata ditu kata. Luar biasa penulis Jahwis na menulis perikopnya bila tahun sihol manobut isedu jahub. Siapa? Anggo pakai nonoi hitage ayak sadaay anggo si Joseph ibuan Maria tuat hun masir. Ganun do kita maboto ise Joseph. Sampai umur sekitar 17 tahun. Anak hasian di bapana. Ganupan boy ibadah. Ibay bapana. Tapi. Sa dinana do. Menjual hosa. Coba. Ang gusto na marsadina pelang boy maramot kon. Memang. Lang jabinad da. Isuru bapana lawahu. Magidahu parmahanan si Joseph. Itakka nasida buduh kita main ini. Dia tidur roho masih kahalan. Unang sonay lo. Husumur gelah pamasuk kanima. Coba alternatif. Masih lang pak bana magkatahon. Jangan. Si kahanan doon da. Alternatif do. Tong do benderita kan. Om bajol madung masuk dosa kuba di setiap halak. Hidup alternatif. Rosi Juda. Open na jago dunia non. Ah, gue bagas sumuray do turu saya lo. Holok mate mahuli ay. Mahua jual hok kita gelah ini. Alternatif kan. Masih lagi ya tahun lepaskan. Iblis memang manuan kon alternatif hubagas dirita bukan satu-satunya percaya hubani naibata. Martabar pe alternatif tak ramalum nini. Lau habari datu nasadaan alternatif bubay naliganan. Ise do jahub. Sihol patugahon ni teks tahun marhite penulis Jahwis. Naibatani Israel tidak sama dengan Allah naligan na adog iduniaon. Atap imasir, atap na dia. Agi pelang iya kui ipator sada marsadina si Joseph. Tapi lang mabora tuba di naibatala ko pator sakon Joseph. O tidak. Agi pedomba ijual hubadi Ismail, ijual use hubadi halak masir, lang borak tuba di naibata makasomaniay ase marhasil iya ibagas goluh dicoba. Godo kada tu di simalugud da na jago, au pe godo da huboto da.
Ayaw tahun 20 25 panditay sondiaw ge gatido huso butay ay gatido hanami rapdot paguludamak. Palagi sangga jaya-jaya na tau 70-an na main totoko ni digatam doa ti Pak Damarik. Totoko ni siatar si Condro sampai muntah darah nini aseke urang kaluar nomor nian ro paguludamak ipakaluar 30 sian nomor. Wah sudah perhaya dah. Sada nomor dah salang bui keluar. Jago do. Takado gijo nomor keluarga pakon keluarga garing gigina sada ay. Ay maborong do tulang ay dah. Husiatar. Kumeje pesilito nga. Udah pagi-pagi si pagsondia. Lalu diam tulang ni. Halau husiatar panditan ini. Mangaha. Tak radong borongas. Ayah beda hura. Ya uang sikola ni halakon. Nabi notomui berehamo tikote. Ayah dong panditan ini. Subaham. Aduh kapea seda tu anak nalanga dong kobani gabeda tu. Masih alternatif jolma. Memang ay mabuah ni dosa. Bani nama poso takadogi John. Madapot niyak kasoman. Alternatif. Tah masih ada yang lebih bagus lagi nih. Gua nak boru lumayan sunay yang gua rama nang usep. Bapak-bapak nang usaut. Alternatif at ara. Marhiti na sa daon dapotan anak kanami dapotan pas. Coba HP lalap horak ko ba. Habani kejatuhan na terdalam sekalipun. Yahweh naibatan Israel mampu mengangkat hubani na paling hebat. Songo Joseph. Ayah habis itu ruhoron di Jabulon. Songon baranganti na manoda. Ijual hubani halak Ismail. Roh halak Ismail. Ijual hubani halak Masir. Tong dogoran na Jabulon. Cuma Allah merubah. Jehovah merubah. Lang borak tu baninay batai nangku bapakku. Atak sonaha pe yahapok kita hadabu hota ibagas panorangon. Palagi na lansia. Asal mau nang lalapilek keto diri datong hubay na hurangge. Jangan lagi. Jangan. Lagi situasi dah buke. Unang lokot to benirimba. Hubay na hurang. Ay hurang do lalap. Sampai itanom ko nakin baru saya. Kenapa? Naibata mampu do mengangkat. Alanya yang gue nonoy hita Jehovah na ibalo sini si Joseph. Borak do memang. Lang bitersopong bana tersa. Totap dulu bi Jabulon. Tapi ala di iragulu ko pakasomanion ni naibata. Parlujo Jabulok kinan iya. Inonoy bah. Heba dutungon na salakon nini. Agi si Pelebe guru si Potipar. Lang pita hola ni jay. Ijabu lok kinan dubadage. Alo si Joseph Aiba. Ijabu tau mabada maringa. Coba. Lang pita hai. Yodosok kaganuban korjani. Gabi jolma andalan Joseph. Seorang hamba. Nayandal ko ni Potipar alan niya tenang-tenang na mabana. Sada naman na sotar udusun si Potipar hubani ay masipanganon ni ala ni patang dua iba di halak Masir mangan apa halak Yahudi. Ligan niya hay. Cuma adong sadanari lang do tayo hubaya bilata. Naro ase gabi hak ni namin ay. Tapi Joseph tidak setuju. Ro parinangon si Potipar. Oh ganteng ni nasalah ko ba.
Ay rani ano rakmudum duho taon ini ge. Mayudos so ganu pabaku. Tapi hamlang yudusun ini. Coba. O dia situa. Guba muso na cantik roh banige. Ijabu na do ham so ni mabagal ni dosaku hubani na ibata apa hubani jolma anggo hubalosi ay ham naman na suyo dosok kubaku ini litu bada agi pemaningon masuk penjara. Coba nange do step by step do pengangkatan ni na ibata ay tapi marhiti pakasomanion ni Jehovah na ibata. So nari gati kita mapersoalkan ase naik pudas ni ay ba anggo akiu ni tinggi pintar. Tapi langsung kupijay ko mani parhaso manon pergaulan adong do deking. Mungkin napatuluhon adong do duit nini. Baik kita. Si Josepho di zaman natarandal kuron dia. Panulis J makatahon akiu lang ipersoal ko memang. Agi pinapintar doon na salakon. Hasoman lang ko mani targorani. Deking. Duita palagi. Ise duito na ase naik bana. Tapi ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ihasomani Jahobadu. Iya. Ihasomani. Panulison luar biasa manuraton ihasomani Jehubaon Jahwe kayahin Jahwe beserta dengan manayalamin si Joseph. Jehovah bersama dengan dia. Hape sanina maningun nokan subahita ahaga ni. Tapi Jehovah luar biasa. Cuma pencatatan duhubata. Boy bagas bibel tao na salisubut luar biasa. Pita kala di horja di Jehovah duay. Ibagas na ibata duay. Sadanari amen ope. Sesungguhnya pita jago lawyer sonar wida yo luar biasa oh tidak ada yang luar biasa di luar Yahweh langa dong amen pagu kapom makatahon Jesus do si amen unahautik amen oh hita humani marmalos amen nini tai parlahokon na sutureto gidaratan taganu Yahweh hayain halubihan ni day batata. Iya ragi rapakun hita. Aku jadi hakim. Bukan. Oh, sorry. Guma 72 tahun. Ya, boy salah mangida. Lako to aturang kunyonya Jack Sinner. Masih pernah teringat kepada tulang dulu aturang sampai menangis. Rado pe aturang Mekel inapatar tangis di habunian. Agipi takas dunia sangka pamasu-masuan na siyam ya taon na siyam detene langsirang anggo langsinirang di hamatean tapi ang golao ba na humatong doga ni hambip rado pebip memang itu manusiawi tapi abila tao makatahon Yahweh do hasana sitong yang mau bersama dengan kita. Mamabain marhasil si Joseph.
Oma mabain AGP Jabolonia atau kadi mahujabutau mabana ba maringanan coba yakak do lang pitahay yodos sok kagadupan na dong badi ramotod da marpasu-pasu ko bagi martaba-taba na ijuhuta dohot na ijuma pasokon si Jacob ilubeni silaban say barana kilala bili-bili hibetus o si laban tulang da mah bagi aku doda dini agi bagi mu tulang tapi dah hadjok kujaran nang godong na marjolang-jolang ibak kuda na lopak do na birong magil asi na marjolang-jolang makatubu tapi na birong do na botar langadong pigabe marhasil do marhasil sudah tumang sudah au sayang 4 tahun na manumur sudah anggo habban itong gokku bay Jesus uga marahu subu tayo operasi ketika tu pau gabi busi gion adong sada suster Papua apa pendeta minta nenek saya harus 17 tahun lagi hidup maunya kenapa ini terlambat tahu mau pogeniku SMA do pedio baku yang ko si Hiskia ibere sa 5 tahun ala ni pangidobana AGP doma ifondis dia harus meninggal au pala 17 tahun niku 10 tahun masonario 4 tahun nari na makan ada saya tahu 27 aku haja itu tapi saya yakin lagi Jehovah haya in mau bersama dengan kita. Aku Jehovah ahana so boy ibain. Aido se kata di kepala ni tentara ai. Udang pala hujabuku atau kam gelah malum. Saya percaya dia akan sembuh. Berani inang beriman begitu. Ibagas na mangguluan atau kam gelah. Kenapa tidak? Bagi si debuke si tua coba naibaho si deh saya kawaku si debuke na sadai hudi nga ba sampai sonari luar biasa do semangat ni tua muaya te burudap itu teruskan. Tuhan mau berbicara kepada orang banyak dengan penderitaanmu, kesetiaanmu, ketekunanmu, agi semangatmu. Nang niyan na sehat-sehaton sobong ge, gabilang magidangi Yesus salani sehat bana. Tapi naburitan magidangi Yesus. At ebang sinadulok, langsung dito. Mari! Ajahas perpudi tumang. Naihasomani Jehovah hape langsung. Tulu hata markorja. Ihorjahon si Joseph. Makorjahon odoy. O tidak bukan nongkrong. Bahati beda no sonari inganan nongkrong di pemuda kan. Bahat. Tapi ihorjahon setia. Ay maasi ihasoma di Jehovah bana ajahajadi haganu gulukuna. Ala niya yang ko inonoy hita kubani abilat taon bapainang. Gote mata makatahon sonaha ase gabi pasu-pasu ibagas Jehovah. Lang pala daw le lang pitah na hudulok masih holay gabi pasu-pasu. Ijabut tabigilah kita gabi pasu-pasu lucu. Itu pas kita. Kita bapak-bapak ku badi inata ge, unang rohi ta lebih lutu inata doh niob bagi, tay rohi ta pa. Inata pelang pitahon, gosanggah baru gajian, luar biasa pejambu na, tapi habis gaji
Tidak. Naibagas Jehovah nani hasomanan ni Jehovah jadi berkat. Tapi ibagas Jehovah dohoma. Ala diay marturuni uhurdo, marmalas di uhurdo, marpangarapan do, bani guluhon. Selamat. Inang, pudas tudo zaman. Selamat. Hubat tau kaganupan. Jadi berkat ibagas Jehovah paduahon. Sonahape sitaronota ada kau Jehovah naibatata na setia adjaha sonahape nini duniaon jabatan uang pakunalegan lang setia ay makasomani Jehovah du na setia sonahape bagas di parutulun apa hada buhota ulang adong Victor gerahanan maau matei tidak tapi ibagas Jehovah marhasoman Jehovah. Selamat agi huba di hasoman kuria di tuhata nama bigi hata ni tuhaton huba ni nasonaha pedauhni Jehovah juga di sana. Amin martunggu kita. Tuhan na bataba panami. Jeges ni Tuhan surah-surah muhben nami. Ipasirsir hamdo asehanamion ganupan gabe berkat. Ibagas ham. Totu na berkelimpahan hanami. Lang ibagas duit, ibagas arta, ibagas kesempatan, ibagas jabatan. Tapi ibagas guluh. Ipakai ham hanami soko si Joseph. Hambabe. Irobah kam gabi pasu-pasu. Tak sonaha status paki ada andamion be bapa. Hamdunay bata na sitong bapa na totap. Anjahana markuasa pator sahon ganuk kanami. Alaniyay songon pambay muhu bani si Joseph. Jahwe hayain. Ham marhasoman, ham rapakosi, sonai maham hubandamiyok kaganup, ibagas Yesus Kristus nadup manubus hanami. Hamdu hasana terpangajam kon nasitia, hamdu hasa Tuhan ko manaboy pator sahod guluh nami, ala diay hasomani ham hanami. Gabibuy hanami menduding konduding. Sonang do uhurku ibain Yesus kin. Sadokahi duniaon langadong inganan na soborat. Pay madas hunaguri atas. Burit pe itaron hanami ijon. Tapi buydu hanami gabi berkat. Si ubah mundus konon nami Tuhan. Dua sapaat na dopi padas ni jua murokan Tuhan. Pasau kamma haso madi ham ganupan. Age nama rutul. Age ibagas persoalan AHP. Angkat ham Tuhan. Terlebih naposo ni kuriamu on. Atapa AHP Tuhan rencana apa surah-surani. Boy ia semangat jana fokus. Anggoy bagas ham, boy do sukses. Bahkan lebih kumbadi na di pikiran ni. Huba mundus kono nami diri nami Tuhan. Balo si hamba tonggo elek-elek nami. Amin.
Kuria di tuhata, paima iun dusok kita galangata, tangar kita malubi hata ninay bata nagabi onjolan bata lako manggalang, ay manatersurat bani 2 Korintus siya ayat 7. Ganup majinul jul niuhurni, ulang makumbani borat niuhur atap halani paksa, ay ikakolongi na ibatado halak na malas uhur mambere. Sonari ondusok kita ma galangata.
Martongko makita mangundus kun galangat hubani na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami pardiar layak janah na unjah huben nami. Terima kasih mahata konon nami hubamu. Halani tong doi pasu-pasu ham guluh nami. Domai hasomani ham hanami. Janai pasu-pasu ham korja nami das subani sadarion. Sonari ibagas malas niuh roh doha nami mangunduskon buah ni korja dadu pinasu pasumuin. Gabi galangan hata terima kasih kon. Pakon puji-pujian nami hubamu. On pesa jalo ham magalangan nami on. Bain hasangapun nikuranmu. Janah membahen lambin marhata ridakan. Harajaunmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tongko nami on. Amin. Bamu o Tuhan. Manombah awon. Bamu o Tuhan. Manombah awon. Ganupan na dumbakon sing boleh sirang naraman magkuasay sama hamba pa namin na inaguri atas. Say napapasing magkuran mo. Say roh maharajaon mo. Say saut maharosuh niuhur mo inaguri tongakon. So kung na inaguri atas. Birehamaban nami sa dariyon haguluhan ari-ari. Sasapham madusa nami songon panasap nami banidusa ni hasoman na mardusa dopak hanami. Ulang hanami bubay hamku parlajuan paluah ham mahanami humbani pangago. Ay kando simada arajaon akon hagogon apa sarabot sadukan nidokan. Lahu mahanima. Jangan kupabakit do hanima aselahu hanima marbuah. Anjaha ase totap buah nima ai. Ase ibere bad nima sagala sipindoon nima humbani bapain marhitei koranku. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan nai bata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai bata maham. Isundangkon Tuhan nai bata mabuhini hubamu. Janah maidup mahurni mangidaham. Idupakon Tuhan nai bata mabuhini hubamu. Janah ipasorap madameni hubani tunduimu. Amin. 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 Selalu mau bata Tuhan makasomadi hita.